Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida, kontrabida, ken observer. Di yung arod diwaya na denggen, ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat ita, iti sabalimanen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kada kayo ti istorya na pauluan. Engkanto manen, dito'y drama tayo, Doming, mabalin namin. Nukasta na itulod mo ni Rosa iti terminal ti van, apagluganan na ngagpabagyaw, Domeng. Una ta. Sumurot kumamot ni Nanang yaw nga madapay lauyik na. Amang ibagadan to pa'y laki di nga da COVID na. Yun, nalami isi jay. Amang ano kumarukit dito uyag da. Ay, sumot ti kunak. Wala. Adapay mo't sa bali ang mabali na kadwan ni Rosa kada iti kamang ti women's. Wun nga raod, pagpasyaran ko man ani Nanang mo. Adan to ah. Ken, amang ano sandamot lang makapagpasyar kit diyan na imbagatan ni matutudon. At tanto ipapantayo asan nga ita. Narigat. Ten, imbis nga gimbagain, kumaro pa'y lakit nga rod, di uyik na. Wala nga raw. Nasayat mo't gid, di ta nakapanda. Sayang mo't masurusuro na para kadagiti livelihood project, para kadagiti women's. Tadi lakit, agmarmaritis na muda dito'y barangay. Nagpintas ka lakit na okay na ya. Nangalam di ta nga ukay. Ay, Nagpitpidutam. napidot ka dyan. In regalo kanya kaya nakteti kasaraan ni Richard. Ano niya? Breeder trainer mo't gaya man ni ti asaw. Nang runa kadagiti mako na nga dalahi ng asaw. Askal samay. Nya nga askal. San mo ta? Iso da ito ti bagbagada a retriever, a labrador. Isu aya. Renibo, ti patigdag ito, ibaka. Alakat tangay sikatin ng isang putan niya. Sikat mga sikaso dita. Wan ka di. Nang runalaon ay tirugit na. Ay makadaldalos. Wan. Masurwan dagiti a puli. Nalaka nga isuro ka no. Nga ta. Wan. Isuro ka mapanagrugit ija iniduro. Nga iplas na mo't numalpas nga grugit. Mabalin ka di matikas ta. Mabali na danto pa'y nabuyak. Basta maisuro lakit di. Nga ta. Ay nawun ka no. Kit amam no kasano ti mangisuro ka dagiti asaw. Oh, kasanaw. Inino ti panangisuro sigon kini Richard. Kit kapintasan kano a panangisuro iti aso kit datay kaltaang tirawi. Kasta. Wen, no daytay awan sa bali amang manggag na, no ditilang ibagbagam. Ah, kasta aya.
Ken adda dagiti 5 a kaunaan a maisuro iti aso. Ay, uray pay. Yak lang nga tamakaan anos. Ket ano sa talaga? Ngem, no nakasursuron ti aso, pakairanudan bakit? Nalaklakan tupayin nga nawaan ngem tao. Anya? Kitwen, nalaklaka pa'y nga isuron ngem dagiti daduma at tao Tauray ko na amadi winudakas, aramidin na pa'y laeng. Ngem ti aso, no, sinitsitam agtal na. Wan matkit di Ken ti aso, napudno agayem. Kunada nga rod, man's best friend ti aso. Ngem naimas nga asusina kadagitay mangarnay. Yay. Ay, pudno. Ngem ko na ni Richard, ipasyar kumot lang ijay sag paminsan. Ken tulungan na kamangisuro. Kasta. Isublik tumot lang ijay, ta isu timang train iti daytoy. Ay, hapo, nagadu kita pagdadaulam iti oras mo. Ay sus, nemimbag langan daytoy ang ti pusa. Anya ko matimalam iti pusa at araknin. Nakarkaro manen nga unesem ko kadagita ng biyag. Ken may sa, agbiyaga nga uray awan dagita taratarakan diti balay. Ay kunam ti kasta ng makatulong dagitoy amang punas iti stress mo. Ano lamit? Sa anak mamati dita. Tano siya, maestresa ngagdaldalos kadagiti rugit da. Come on, Bingo. Sit down. Sit. Wow, Yeah. talaga ang makaawat iti sao Ay, uwan mo't Makita mo't. Aglima nga bulan na ng dakilan. Adon, ti maawatan na. Tadwa kami ken Richard nga nakoy ti kasar anang sursuro. Anya ti lahir ay tayo? Labrador Retriever. Bingo, come. Talaga nga adon tinasursuro na ti aso yung tatang. Dua kami at trainer. Naku naman. Kat siyempre, no nalaing ti trainer when dumang isuro, di pagdua-duaan ang nalaing mo ti maisuro. Sanaya. Uwan tatang, chairman. Narigat na kontraan. Sige, Doming. Agbati ka pa lang dito opisina. Pag na kami man, kinibingo. Uwan na, chairman. Come on, Bingo. Come. Follow me. Come. Nakit din ni tatang. Ang mayat latikas jaya. Nasayaat nga exercise da jay. Agpag na ni tatang akadwa na ti aso na. Ay, awan mo't latikadwa ka na batay. Agsurat akidi. Mangsurat ak man iti istorya ti lakay kan ti aso na. Uy, mayat na ito at titulo. Ni Mangusting ken ti aso na. Lain ti title na. Ay, nay. Madya. Arik na taulan nakmanan di suyam. Talaga nga dago kapitingiwat iti barangay. Ay. Adi iplastar. Tayo iridap. Nandiyaman tinakdakan niyo akong di mapanaganop Thrilling nga rod. Suska. Makaala kami iti alingoy nog sa agasem ngay. Namnamaam manan ako nak. Anyakit nga roden. Anya nga iti servingin ka maganop no san mi anamnamaan nga damaanupan mi si kakit Lakit dimit. sapay la ko mga rod at adda. Wen, kano kaskasanaw.
parken mi jayan karnilag na yawid may bati mi dagiti tulto lang. Pinarte mo, na di mo pa ano pa. Ay sus, mangnamnama ak bakit? Abay, di mo kayat aya nga datapang isang pudmay. Alawon, tinapa mo na di mo pa ano pa nakmanay. Siyempre, no adda panggap mo nga ramidan, be positive ko na Depende day ta. Apay, adaya imbulos yung ijay amapan nyo, ano pan, adaog sa, uno alingo, ngayon kay ano pan latan. Awan nga bayso, ngamang namnamak lata, nga dama ano pan mi, sikamit. Aganad kayo Adda ka no engkantada iti bantay Santa Disgrasya. Anya? Oo. Mamatpati ka pala ti kasta, Rosa. Awanan ti kasta. Isumat ti istoryada. Adu ka noon tinagin tuturid idi anapan naganup ijay. Ngam awanan nagsuble. Awanan na kita. Mamatpati ka. Kan amom kaday. Isu ka no anabunyagan iti Santa Disgrasya ti ili tayo. Taado ka no tinapnapan naganap iti dayjay abantay. Kat awan nakasubli kadakwada. Na disgrasya da amin. Anya? Isu ti istoryada. Uray ni inasak ka. Amo na dayta. Apay nga awan na si istorya ni tatang. O di damagam to. Awanan na kita. Tadda tayo niti bagbaga na a computer age. Anya nga iti ammo. Ada ka no datlag ababaing agparparang ijay dom. Di armat. Anya? Rabak ko lang kita. Si kakid di mo. Dumeng, mapatad! Ni, adan da tatang. Sige, umarako pakman pa'y lungaw. Mapan kakit din. Nya pailat aramidin nyo kaniro sa aya. Anya nga Mapan kakit din. Nagadupay lang nga mom. Di kan tumot lang makaaramid. Anya? Nagbayag dito na pinakada aya. Ukasi mo tarako mau. Anya? Amuda. Agawid kayon. May parit ti aganop dito Nagkuna may parit mo. Kung ngagpwesaw. Kukwati amin da ito lugar para iti kadwan. Nagbidtot kayo. Ngamin, may sa a protected area daytoy a lugar. Nya, Katsak ti forest guard dito May sa a wild animal sanctuary daytoy apaset ti kabakiran. nagadugid din nga mom. Ay, kuha tatang. Ay, siya nang mabalin. Awan makaiparit kada kami forest guard nga. No ipilit yun. Sige, adda kada kayo dayta. Ngam noan niya ti mapasamak kada kayo. Awan to ti pabasulan niyo. Wun. Awan day ta. Forest guard. Sige, Duming. Rugyan tan ti aganup. Uwan tatang. Patsyam day ta. Mapantakit din iti danaw ngadda iti day ta apasit. Isut paginuman dagiti ugsa kas kada alingaw. Awan mo't niya mang masungan tatang. Bayam dita. Ang mga nagsisiimot ti loko. Tatang, alingaw. Ha? Ni. Isu, nagkasatan. Ti takal ti paltukak. Uray bayan ti takong. Kasi di kita buryas na. Bayan ta adumakal di kita. Tapno at dantuman ano punta. Sige Madanagan nak. Gapoy tinagparang kada kami itay a babae anak kagaon iti berde. Siyak ti mang paltog domain. Makitam ita ti laing ko apo Monteria. Itanan. Ti ulo yu adwa. Ha? Doming. Nagbali na kalding. May siya. Asok. Si Dosa, tikas
kada kayo. Sika! Aso kan kalding kayo ang makapagsaw. Anya? Palubusan kayo nga gawin. Ngam naunday a panawan ti panagdalya sa tiyo. Pagkawanan na kami kuma. Pangasim, isubli na kami ni kinataw mi. Ngam day kapido sa'yo. Kasano kami nga ron? Agsubli kay to iti kinata. No makaramid kayo iti kinaimbag. Ngam no saan? Kastayon. Agingga iti matay kayo. Anya! Pangasim, engkantada. Pagkawanan na kami kuman. Ang ladingit lakit iti asawak no din akong mapasangpag. Unay siya Kas iti kinunag. Agsubli ti kinatao yung inton makaaramid kayo iti nasayaan. Iti padayo at tao. Ay step parswa. Ha! Nagbukawan! Kawanan. Kasanutan duming! Saan ko nga mo tatang? Isumat dagitaw dagiti alikaman kan kaus da Chairman Gusteng kan kagawad do may nanasafay. Rusa, dagito ilang tinasapulan may. Kasano day tuyan nanang? Awan mo't datatang kandumingan. Ayun nga rod Punak lang nga rodan adidan patuloyan gapu ka dagiti bagbagata. Kinasaritak na kitday dagiti kagawad kan pada katanaw. Agsubli kami ijay ta sapulan mi da. Ay pangasyo ka di ugo. Wa nanasafay. Saan kayo amadanaga? Pagyaman kami ugo. Nanang, nasaysayat siguro na ipakaammo tayo kada hepe. Tauri iso dakat makipagbirok mo't kada duming kantatang. Sige Rosa, agpatulong tapay kada kapitan. Ay, nakarwarta matlangin iti rumyat akabakiran domeng. Wan, tatang. Sa dinot ayan tan. Dadayo pa'y lakit iti dalya sa renta. Sakbaya makagdangday iti nagbugsutan. Anong saan tayo tatang? Titakas na. No, adan to kiti makakita ka na takot baltugan na ta. Ipagarup na agagangay ta kalding kan aso. Wan nga rod tatang. Mawawa ko. Basta nagbarat ti darang tinit. Oras ang tatang. Dantanin agoy uy tidilak. Ituloy talat na timag na. At sumungan. Dagiti mo tanod kan opisyal kinagbugsutan. Wan tatang. Natanod ugok mo tagita. Hey, kakadwa! Kitaan niyo! Kagat pa. Tagkasat tayo. Diliwan tayo ti Kalding. Taad na pamigsa tayo amang sapol kata Chairman Gusteng kan kagawad domeng. Kitaan niyo! Nagaamo magtikal day. Day, Da kami dito itanod ugok. Ba't na ito itanod ugok? Ikagawad domeng. diliwan tayo ti Kalding. Yawid tayo. Tinili mo mo itong tikalday, kagawad po gaw. Ang mga nuagbungat na kita akin kalday. Oh, awan sa bali at tao dito. Ay, yung kitaan niyo, nagmayat man di pa nagkuyog tikalding ganasaw. Ah, basta. Saan kung may batang tayo maklay kon kan yawid ko. Anya? Nakailangan di bang birok ka ta Chairman Gusteng kan kagawad domeng. Tayawid ko tayo ti Kalding ha. Tulungan na tatang. Tiniliw na kon. Yawid na kanon. Batam ni Doming kakatulog. Salbag ka nga asan. Nagkating! Kasalada na akong jasa. Ay ko. Ha? Nagsubli ako niti. Kinatao. Chairman Gustay! Salbag ka kagawad pugaw. Ang yuti kaya ta sa munday toy. Ni kagawad duming na takaldeng.
Tani, naingkanto kami. Nagbalin na kaso kat nagbalin mo ta, Kalding. Nasaan na ako tatang? Kalding nga kadilatan. Nasaan na ako? Kalding nga kadilatan tatang. Kalding nga. Jesus. Niradjaya na tagtagainap. Ditan papagayam tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Luvimin Aquino Sr. Direksyon, Roger Ramirez. Produksyon supervisyon, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.